kushubile kakhulu. uKhehlelezi sevele waveza isizathu ke athi ke isona ke esenza uKing Bhaka nzama eLale ke nabantu ke besilisa. Bekulive lapha ke ku TikTok ke wayizolo ke lapha ke ekhuluma ke le ndaba. Bafowethu kushubile kakhulu. Angifuni ukuthi uthuzwe ngami ke kodwa angikunike inambo ke ubufakazi umuzi uKhehlelezi ke ukuthi ke uthini mesho kanje nanto udaba awulithokozele. Phapha konke lokhu umuntu wonke lo othi mayiseyizwile lento ingena kuyena emuva nako futhi azalale namadoda hayi ukuthi uyathanda into akayilanda esimrequire ukuthi alale namadoda. Cha uthi omunye nibangani hayi eyokuthi sibangani angikwazi mina ngikwazi ukuthi wake wafona wathi ucela sikwebhane ukuze banake le oil yakhe i-cooking oil yakhe futhi akuyona ne-cooking oil ngiyasola i-baby oil le abamlala ngayo. Wayibona ukuthi ole baby oil kahle kahle mawuyigcobisa induku umakhanda bangidlokodla kahle ngayo uright makhanda bamdlokodla kahle ngayo. Ngicabanga ukuthi i-right mawuyisebenzisa manenza ucansi inkonzo yasekamele nomuntu wakho ngeke le ndoda bayayilala mabeyilala akuvumi ukuthi athule umuntu abamlalayo akuvumi isifuba kanaso. Yabona indoda elalwa yenye indoda ayinaso isifuba khohlwa umxoxela into manje athi ngeke ngiyayisho akuvumi. So vele bayamlala lokho it's a dark blue bayamlala. Ngisaphethe 4 wezinto engingazizwa ngobani engaloku ngiqambela uNkulunkulu amanga ngithi uNkulunkulu angitshelwa ngoNkulunkulu ngitshelwe abantu abaseduze kwakhe. Elinye ilanga ukwenze lokho kodwa uyodayiswa yilo umuntu ohlala naye lo mama loyo because abanye abantu uhlangana nabo sebadala ufike uthandana naye somdala umazi ukuthi bethandana nobani awumazi ukhuluma nobani efonini. Be careful umuntu wesifazane lo isiZulu sithi ufa azi ngoba uyitshela ukuthi wena ukula cha awukho la ula lala. Akekho umuntu othi ebusuku angafikelwa ubuthongo. Wonke umuntu ebusuku uyafika ubuthongo alale nya. Umuntu esifazana akalala ebusuku. Watch out. Ngishiya naleyo nto.